I svi smo imali priliku da vidimo u kojoj meri je naša država, naša policija spremna da odgovori na izazove sa kojima se suočava savremeni svet, pre svega izazove terorizma. Time dokazujemo da smo faktor regionalne stabilnosti, dakle da ova država nije samo sposobna da uspostavlja red i mir na vlastitom prostoru, na vlastitom teritoriju, već i da smo faktor regionalne stabilnosti, što je posebno važno jer Srbija preuzima i svoje međunarodne obaveze. Bez Srbije nema stabilnosti u čitavom regionu, bez stabilne i mirne Srbije nema stabilnosti i mira i za sve ostale države regiona. Ali Srbija, još jednom ponavljam, jeste spremna da preuzima i svoju odgovornost za regionalnu politiku i regionalnu stabilnost. Tako su postavljene i sve državne bezbednosne institucije. Mi jesmo ne samo članica Ujedinjenih nacija, već smo i zemlja koja postoji i koja je ključni činilac stabilnosti na prostoru jugoistočne Evrope.